салом, нашри хабари барномаи иттилоотии хабарҳои рӯз аст. Мустақиман рӯи мавҷи радиои Муҳоҷир. имрӯз 8 январ. теъдоди хориҷиёне ки дар соли 2020 шаҳрвандии Русияро ба даст овардаанд 32% афзудааст. Дар соли 2020 беш аз 560 000 хориҷӣ шаҳрвандии Русияро соҳиб гардиданд, ки нисбат ба соли 2019 32% афзудааст. дар ин бора сароясати масъалаҳои муҳоҷирати вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия хабар медиҳад. гузашта аз ин ҳар шашумин хориҷие ки дар Русия кор ва иқомат мекунад, иҷозат барои истиқомат ВНЖ ё иҷозат барои иқомати муваққатӣ РВП дорад. тавре ки вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия шаҳр медиҳад, афзоиши шумораи шаҳрвандии Русия бо содагардонии қонунгузорӣ алоқаманд аст. тавре ки дар маълумотномаи вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия нишон дода шудааст, дар маҷмӯъ шумораи хориҷони муқими Русия дар соли 2020 аз ҳисоби пандемияи коронавирус ба таври қобили мулоҳиза коҳиш ёфтааст. дар маҷмӯъ дар соли 2020 дар ин кишвар тақрибан 5 миллион далели сабти номи муҳоҷирати шаҳрвандӣ ба қайд гирифта шудааст. идомаи хабарҳо. дар давоми соли 2020 хадамоти федералии судиҷрочиёни Русия беш аз 10 000 шаҳрванди хориҷиро аз Русия хориҷ карданд. дар ин бора дафтари матбуоти хадамоти федералии судиҷрочиёни Федератсияи Русия хабар медиҳад. шумораи шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсониви шаҳрванде ки воқеан аз Федератсияи Русия дар асоси қарори додгоҳҳо хориҷ карда шудаанд 10775 нафарро ташкил медиҳад. гуфта шудааст дар маводи иттилоияи хадамоти федералии судиҷрочиёни Федератсияи Русия. тавре муайян карда шудааст дар байни шаҳрвандони хориҷӣ ихроҷ шуда аз Русия дар 11 моҳи соли 2020 40 нафарашонро ноболиғон дар бар мегиранд. илова мегардад ки дар моҳи декабри соли 2020 2504 нафар шаҳрванди хориҷӣ бояд аз Федератсияи Русия ихроҷ карда мешуданд, ки 595 нафари онҳо дар муассисаҳои махсус ҳоло нигоҳдорӣ мешаванд. дар муқоиса бо соли 2019 дар соли 2020 шумораи хориҷиҳое ки аз ҷониби судҳо ҳукми ихроҷашон бароварда шудаанд ба таври назаррас коҳиш ёфтааст. танҳо дар 9 моҳи соли 2019 судиҷрочиёни Русия 26 000 шаҳрванди хориҷиро аз қаламрави ин кишвар хориҷ намуда буданд. тавре қаблан аз маркази матбуоти вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия хабар дода буданд, шумораи хориҷон дар Русия аз сабаби пандемияи коронавирус соли гузашта ба таври назаррас коҳиш ёфт. дар соли 2020 шумораи шаҳрвандони хориҷӣ дар Русия тақрибан 6 миллион нафарро ташкил дод, ки аз онҳо 1 миллион нафар иҷозатномаи истиқомати муваққатӣ ё иҷозат барои истиқомат доранд. то шурӯи пандемия масъулат дар Русия аз 9 то 11 миллион шаҳрванди хориҷӣ кору зиндагӣ мекарданд. нашри хабариро мустақиман дар рӯи мавҷи радиои Муҳоҷир мешунавед. вазорати корҳои дохилии Русия кори худро оид ба ташкили содироти шаҳрвандони хориҷие ки мехоҳанд аз Русия ба ватани худ баргарданд идома медиҳад. хабар медиҳад дафтари матбуоти Ниҳод. гуфта мешавад ки вазорати корҳои дохилии Русия дар ҳамкорӣ бо мақомотҳои иҷроияи шаҳру вилоятҳо ва сафоратхонаҳои кишварҳои муқими Русия дар асоси қарори ситоди фаврӣ оид ба пешгирӣ аз воридот ва паҳншавии сирояти коронавирус содироти шаҳрвандони хориҷиро аз рӯи нақша таъмин намуда истодааст. аз ҷумла гуфта мешавад ки дар 3 моҳи охири соли 2020 наздики 250 000 нафар шаҳрвандони хориҷӣ Русияро тарк карданд, ки онҳо асосан шаҳрвандони ҷумҳуриҳои Афғонистон, Алҷазоир, Туркманистон, Озарбойҷон, Ӯзбекистон, Тоҷикистон, Қирғизистон, Қазоқистон, Беларус, Украина, Муғулистон ва Молдова мебошанд. интиқоли шаҳрвандони хориҷӣ асосан тавассути ҳавопаймоҳо сурат гирифтааст, вале дар ин баробар қисме аз шаҳрвандони Ӯзбекистон тавассути рӯи оҳан аз вилоятҳои Волгоград ва Ростов ба Ташкент равона намуданд. дар айни замон содироти шаҳрвандони хориҷӣ тавассути рӯи оҳан аз шаҳрҳои Москва ва Волжскии вилояти Волгоград ба роҳ монда шудааст. ҳамчунин парвозҳо аз шаҳрҳои Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Қазон, Сургут, Владивосток, Иркутск, Краснодар, Ростов-на-Дон, Красноярск, Самара ва Калининград роҳандозӣ гардидааст. хабарҳои рӯзро мустақиман идома медиҳем. дар вилояти Москва мақомоти пулис сабти тақаллубии муҳоҷирони меҳнатиро ошкор кард. хабар медиҳад сароясати
وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه اوید به ولایت مسکو در دایره چاره‌بینی‌های فوری جستجویی از روی معلومات‌های اپراتیوی به دست آمده کارمندان پلیس ناحیه تالدام هنگام تفتیش منزل‌های واقعی در دهه‌های زاپروتنیا و وربیلی حالت‌های به قیدگیری تقلبی شهروندان خارجی را آشکار کردند. کارمندان پلیس معین کردند که دو ساکن محلی 33 و 50 ساله که از آنها نام برده نمی‌شود به قیدگیری مهاجران 19 شهروند کشورهای خارجی را با درک آنکه که این مهاجران در منزل‌های آنها زندگی نمی‌کنند به طور غیرقانونی بر عوض مبلغ‌های معین ثبت کردند. نسبت به گمانبر شدگان در شعبچه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه اوید به ناحیه تالدام ولایت مسکو پرونده‌های جنایی در اساس ماده 322 پریم 3 کدکس جنایتی فدراسیون روسیه ثبت نام تقلبی شهروند خارجی پرونده جنایتی آغاز کرده شده در این سمت تفتیشات ادامه دارد. مقامات پلیس نامناسب و شهروند کدام کشور بودن 19 شهروند خارجی غیرقانونی ثبت شده را آشکار نکردند. تنها در خبر اشاره می شود که آنها شهروندان کشورهای آسیای مرکزی می باشند. ادامه میدیم خبرهای روز را مستقیما و از مسکو به ارنبورگ برویم. در ولایت ارنبورگ یک شهروند خارجی زاده روسیای مرکزی را دادگاه در جنایت تشکیل مهاجرت غیرقانونی گناهکار دانسته به 3 سال زندان محکوم کرد. در این باره روز 6 ژانویه سال جاری دادستانی نقلیات اورال خبر داد. جزئیات بیشتر در خصوص شخصیت گمانبر شونده و جز از شهروند یکی از کشورهای آسیای مرکزی بودنش داده نمی شود. ابدار شونده پیشتر نیز به همین بند قانون جنایی روسیه به 3 سال زندان از جانب دادگاه ناحیه سولیلسکی ولایت ارنبورگ محکوم شده بوده است. بار اول مقامات تفتیشاتی او را در آن گناهکار دانستند که از ماه نوامبر سال 2019 تا فوریه سال 2020 همراه با اشخاص دیگر در هیئت گروه جنایت پیشه با مصلحت پیشکی عمل نموده غیرقانونی از علاقه موبیلی استفاده برده ورود غیرقانونی به روسیه را در قطار مسافربر الماتا سراتف برای 2 شهروند خارجی تشکیل نمودند. شخصانی که به واسطه این نفر غیرقانونی به روسیه وارد گردیده بودند در مسکو بازداشت شدند. دادگاه مسکو آنها را از روی بند عبور غیرقانونی سرحد دولتی فدراسیون روسیه گناهکار دانسته روانه زندان نموده است. تفسیر خبرهای آخرین امروزه بود. مستقیما در روی موج رادیو موجر. خوش باشید.